تماشاوان هێژا جارەکەدن ئەمێ ڕەوشە سووریە بگشتی و بتایبەتی ئەنجامدانا پەیوەندیە تەلیفۆنیە کۆ دنابەرە دونالد ترامپ سەرۆکە ئەمریکا و ڕەجەب طەیب ئەردۆغان سەرۆکەی تورکیا هاتە ئەنجامدان ئەزێ بێتر vê mijarê li gel mêvanê xwe Nîzamuddîn Eyyûb endamê komîteya siyasiya Partiya Yekîtiya Demokrata Kurdistanê guftûgû bikim niha li stûdyo mir amedeyê dem baş dibxêr hatî birêz em ê ji peywendiya telîfonî dinabera Trump û Erdogan dest pê bikim ji ber çê divê dema hestiyar de ev peywendiya telîfonî dinabera her du serokan de hate encamdan li gorî nerînate destpêkên spasiya we dikim spasiya karmendeyê kanala Ark û temaşevanê wê dikim ev têkiliyên ne cara yekema têkiliyê navêna Trump û seroka dewletê Tirkî de çê dibin ji ber wek di dewletê di mantîqê de berjewendî wa bi heva girêdayîne û tarîxiyan dewleta Tirkî yek ji wa dewletê ku di NATO de kevnar xwedîrola deverê de û pirsa Sûrî îro li ser masê û geftûgoyê de di gengeşê de nav dewletî de yek ji wa pirsê ku têlefon tên evekirin û danûstandin navêna wê de û belkî cêbjêfrî jî li Enqerayê ji bo va karûbara bêhtir tatmîneke ji dewleta Tirkî re wê tiştin li Sûriya re çêbin nedûrî berjewendiyê Tirka bin lê belkî rola Tirka ne heta bi talî tê de hebe bêhtir tatmîna dostê xwe kevnar di mantîqê de ku xwedî rolan li devera rojhilata navîn de بتایبەتی ئەگەرم بەحسا دەبەرە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بکەن بەرکۆنا کۆکێ دنابەرە هەردوو ئالیان دەهەیە دنابەرە وڵاتی تورکیا و ئەمریکا دەهەی بتایبەتی وەکو بریا دەمێکیان جی بیسکەک دەرم بەحسا وێ کرد ئەو ژی ناکۆکێ لەسەر کڕێنا سیستەمی S400 رووسیە دنابەرە هەردوو وڵاتان دەهەیە بنەرینە تە بڤان ناکۆکیان وێ ڕۆلێ ev nakûkî wê rolê di berjewendiyên her du welatan de bibîne taybetî li devera aramiya ku biryara were avakirin wek me gotî car dî Amerîka û dewletê Ewropî tu cara dostî xwe di mantîqê de ji bîr nakin wek Tirk rolek wayê kevnar di deverê de heye wê ekîd berjewendiyê Tirka di hesabatê danûstandinê Amerîkana de hebin lê ne wekû dîtina Tirkî bê li rojhilatê Tirkî rojhilatê Furatê gelek berjewendî hene û samanên gotî bin axê hene bi rastî dihêlê atmayê gelek dewleta lê çêdibin metirsînî Tirka rêveberiya deverê heye û ev rêberiya ku bê pêkhatin li deverê de metirsiyê Tirka li ser hene ev hinek tatmînat çêdibin ji Tirka re ku ev rêveberiya nû çêbê ji mukewînatê deverê wê tu metirsiyê li ser Tirka çê nekê Amerîka û Ewropa hemû jî daxwaza wê tatmînê bidine wana û hin îşaratin înû rolat te wê ne wek heyî li deverê de hebe lê li gorî mesalihê me baş birêz te destpêkê cê te axivî te got ev ne cara yekê ku peywendî navbera her du aliyan de navbera her du serokan de çêbûye hatiye encamdan û gelek hevdîtin navbera wan jî çêbûne dawîn car dema ku peywendiyek telîfonî navbera her du serokan de hate encamdan serokê Amerîka soz da Tirkiye gelek soz da bûne binarîna te vê carê Trump carekedin soz dayî Tirkiye wekû te got seredana cîfrî ji bo Tirkiye wekû di rehetiyekê ye ku nêzîbûnek navbera wan çêbibe û berjewendiyên Tirkiye pêk bîne Amerîka تشت بيش يعني امريكا وسوزي خو جيب جيبك جو تركيا ابيكتي واتي وجيب جيب كل غوري برجوانديه خو وتطمينات ادي جبر قالك بروبليم نابنا تركا وامريكانا تشي بنا برجوانديه وان تايباتي صفقات وصواريخين هاج روساس ستاندن وصفقات طائرات بسو بيج نابنا وامريكانا دا رولا تركي يا اقتصادي جي ونخوشي او پشت وقتی پشتگوه نکن امریکا انو اب تو دوستا کی می بری و تب بده سالا کار دناتو دکریه و گلک برجواندی مد دوری دت پاراستنا و تایبتمندیات اکلیه ترکی و اسرائیل و آناکا و کاربن برجواندی ترکی مخاوفه و مترسیه و جوه دورا آرام جوه درا تامپون مترسیه و تکز دکن انه تم ترسيل سرن ونبن بيشرو يعني افيكتي واتي امريكا شرط مرجع تركيا جيب جيبك ج دركرنا تشك دارين بيدي جي دوري
برکو شرط و مرج ترکیه یا سرکه اوه کو پیده لروشالات چمی فراتی نمینه وەک پەیادێ وەک ڕێڤەبەریان نەها و موجود لەسەر عەردێ مؤکد ئەمریکا و دەوڵەتێ غەربێت تەڤاییژی دچەسبێنن وێ نە ڕێڤەبەریک چێ بێش تەڤایا مکەویناتێ دەڤەرێ ئەو ڕێبەریا هەنی وێ پێکهاتی بێش تەڤایە تەفگەرا سیاسی کوردی و پێکهاتێن دەڤەرێ چ عەرەب و چ سریان وانە وێ نە تەکئالی بن ڕێڤەبەریەک تەڤایی بێ ئەف تەکەزیا هەنێ رێل پێشیا پەیەدێ و ئالیگرێ وێدگرێک و تەکانە ڕێڤەبەریا دەڤەرێ باش يعني استراتيجية أمريكا يانودة أمريكا چه نخشريك جي دەڤەرێ رە دارشتی الگوری نەڕیناتە یا بەری هەر تشتی دەڤەرێک ئارام ئەونا و وەک بەرژەوەندیە تێ خواستن استقرار دەڤەرێ هەبێ ئەم ناکۆکیên هەیی divê bêne çareserkirin nakokiyên heyî di deverê de ku tekane nayekî ne berjewendiyê Amerîkaya ku ev tekî bin tevayî dixwaze rêveberiyek bi tevayî ji hemû pêkhatiya pêk bêne ku nakokî bêne serkirin û bêhtir aramî li deverê bê ji ber çareseriya pirsa deverê bi aramiyê tê pêkanîn û berjewendiye Amerîka û Xerbê di mantîqê de dibin gefa de nayêne pêkanîn ev merhela derbas bûyî belkî di cenûb û şer de hinek heya min û menaxatin ji xwe re pêk anîn îro ro dixwazin newek ji istiqrarê di mantîqê de çêkin ev istiqrar bi rêveberîk nû ji pêkhatî ji tevaya pêkhatewana ji vê yekê jî metirsiyê tirka dûr dikin û ti mexawif nînin ew gomanê wey ku û metirsiyîn hena çekdarê peyedê yan YPG tena xwe de îdara mantîqê kin ne mumkin e îdareyek rêveberîk çêbê û aramiye di mantîqê de çêkê bi serkêşiya van çekdar باش بريز نظام الدين جبلي دبرا آرام یا کوم بحثا ویتکن اگر ام بحثا چاره سرکنا کریزا سوریه بگشتی بکن ببسرکی امریکی دبیجن ها امریکا دخواز گلک ولاتان دی چاره سرکنا کریزا سوریه ده بجدار بکه یعنی جبر چه دوی دمیده امریکا حولاویه که دکه و مبستاوی چی جبر تکلیام برجواندی گلک ولاتا دوری ده هیا جبر بر وقام دخوازن دبینن خوندنا مش دوری را انو پرچبونا او خارطه سیاسی نکته نویساندن جو سیاسی منطقه دانین اف خارطه هنیت برو تقسیمه که چی مصالح گلک دولت جروسا بگرا و دولت اقلیمی بگرا و دولت نید بیجن مجموعه نوات الفيدي هيا چه بريطانيا چه فرنسا چه اردن چه مصر اف خدي مصالح عند الدوري ده مطرسي واجي هنا جي بيك انينا ريفابريه الدوري ان تقسيم پارچه کرنا سوري ان اي گوهرتنا چاره سر کرنا سياسي سوري ده چه به هن مطرسي واجي هنا دخوازن و مطرسيا تواجه لنن وباليكاريا دولتي حريمه و دولتي فيمان بوارا چاره سریا پرسا سوری بکن بله گلک سپاسش بو میوان من نظام الدین ایوب اندامی کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا دموکراتا کردستان تیرو میوان ما وزور سپاسش بو آمده بونده سرچابا گرانو چند جواره هاته پیشکش کرن هر شاد و وقت وار بن